Yes, samito po inenu sana iyo tino mechenga tini jetero benyo mana tino me pacho mulung bejo ikome ne iyo kan okate ko bedo kedo ber ko modi ko kan ya ko yamone bala be tini program mulung be use vibes obedo kede jo were me pon sa papa ngio bala ba ko twero pi yamone obe o yero be kede jo were iyo kan ida kamelia uda ko di twero expecting kede bo twero bedo kede jo wele kamera maman aso yo tino mechenga tini ni ya yo musana peria makin kede uhuni ko kan tino benyo Mr. Blue Wine tino benyo Jonathan iteti mubenyo MC Cobra, iteti mubenyo Wilmas Pro, iteti mubenyo Kevin Zaki, iteti mubenyo Zedi Mike Mikado, iteti mubenyo Rudy Gavana, iteti mubenyo. How are you doing, my brother? And Simple Blade. Big up, my brother. Yes, I'm here with the guy called Teso Gang. The guy is from Soroti there, but right now we cannot speak another language here like English or what. We are going to use Ateso and Kumam. So, kain bero ngata mena tamane sama tene no kumam television yoko kan mir nyang ber bala wana maro sana jan yang ber bi maron TV mo pacho. Timuru wakisa piento ronya le mo ronya ne okere dal kana le mo bedo ne okere I YouTube di ko twera ne no jame mo wanda tibe ping kan piano ro pe ko morti ati do twera makowa ena mi do le twera bedo kede wiye pona pore. Aso I sana ati yamo kede uni. Ati kede jakata chiel o chako music. Do kama chako music kawata ne no mo. E chako podi music polo tero kare mora medung sana like now 2 years dikum 2 years ate wodo be e jaka ni tie gol music ame tie wok diliet balala le gwero le se so miang timbera ko kwanya kara ko yambe no we bara anene pone morni adi teso gang ya again sorti bine wonder paka ni dia tano moto boy kane mewe ke bine ria makin keriwa ke toto me jote maro penyo kame kumam television tie ya kumam television be tv mora te kaler sana melia ber gal ber mona more bia direct paka no tubo town ko penye be sukul mo long be St. Patrick tetwai diko bindi ko mola paka na isukul me St. Patrick yar no chingi tu chiam kani yar bini ko bala be sign pos wan tidi duom yesana nyoto bala be kaiti kutuno kamulo be ke M records wodi kutuno kamulo be kumam television tie wana tie kandi tie piu so liot mito ru kabo sana teso gango po ino sana ya po itiebe itiebe ya utino mete na chenga tinti tete be chenga betete be no litie pole ngatie pole litie pole kweli atie pole ay atende no bala litie pole style na no bela style atini no do itie pole ngatie pole jemi te quest ya bete fit do nyami to ro mi wada ngio ber bi te quest jemi te pole we teso gang it is me. It is you. Yeah. Wana nyang beri ni beri teso gang. Donyo. Kapela beri kong mewe. Wera nyi. Arabi iti mo doko wera pa. Yeah. Wera tiye na ngo. Timo wer. Yes. Yeah. Wero. Wero title mero long bin. Abongengo. Yeah. Anito bala be abongengo ni. Yes. Jatena no kumam television. Yes. Same okabedo kedi uyo diko tube sawa. Onwano ti kankana ma yamo ne ukede be oyat wera bene kaya teso gang. Where morti me wodo kanga ti playing background kandia yambe wera mulong be abonge ngono obedo wera te yai puta te ngwa me pacho mulong be teso gang yeah asa doko kort nene mumot joko unya nying me gang amuso are you a gang yeah real gang pien gang obedo jomo ga monek ne gidi ne kone Yora yam mana bedo kare teso gang de mana teso gang wala ne kone kine mam anga bedo teso gang aneko music yeah ayam be yot kan liet bala mate ti kumam television kan live no yoti no meche ngatine program ulong be use vibes nyedo do chel kache atido ko kada jacket acheli tie kire telengo da kede muti nyang bala be che pakade be de wer mora be liame tukutu ko ber ko remar be gini tugute kono o wunyo ber be enyenga ngai ti nyome timo yes brother yo bro itiebe itepole sana atini bala itepole chirede nya nyuto bi iterede tie yompi vini vibe betine tie kuma video live ame no program ulong be use vibe yeah me tie running kedewa tina ko bedo opportunity me bedo is use vibe yes ame ati very happy abino kedo minate so gang yes ati manager amere I'm called BMA International so when you want BMA International that is it al moto kan mo be mudi mo ka walgi tegi ene do mamo be do yindo ti kita tie ke ni samor te ma to be do do ya tie ke moto ka do ya nuru sa ma wala do be moto ka
Yes. Though one or two serious in music industry or team raising up upcoming artists day. Yes. So this use vibe me at requesting your data method where would a carnitin man and our live me kai take the carry be in person and live me with obeying the chat no come and information ma me ya tell ko go do Peter take my meeting you as Joe in Yes. the studio. Oh. I really appreciate your You're presence. welcome. You're welcome. You're welcome. Celebrate your everyday with up to 60% off on home appliances. Junior, your everyday delivered. So as anything ko yamane ba any bedo manager. Inyang no jame manager be ngata mene no bala be artist mere mene Austin. I mean artist mere mene tie bala piendo manager tie bala ko papa mam. Papa ma we. So ka otene no mumur. Ina esa ne tie bala manager ateso gang. Mam? True, yeah. So kan tie bala manager ateso gang. Remnyo ame wora teso gang tie ke da min neno oko min chune bino paka na mito bedo manager ateso gang. Ingeo toto mejo ipinkan sawan mogo neno joko chao do bedo chamogo yo me kuoso balate so gang ada Yes. bedo la maro music ati close kede sawan mogo de kelo na peko do ko sharing bali music so gino no ko me ako bedo kede chun me bedo manager mere. Yes. Amena this time amere mortie angati bala papa amewodo a raising o teso gang do kati chukuro chunje chebe kitienu kede yo mo gate pin kaga che kede talent dineno be kita me pone ya kede malo liati pone me pone shining kede liati. Let's have a heart man helping those people so that I wouldn't give more for no him with our talents. Yes. Sani angabino abino ya mama antabe o take the upcoming musicians at behind ame remtene gichen but you take the heart adjust kwa ya ko kanobe o kwa nyino jaje pin gol o lifting on the mal mewe o wudu puon take the jo wera kelo wero me puon wera kelo dongo tuka watie wera kelo yom tu so gigo de ana me wano to tamo teno be o kelo ikwo wadi o tibedo wala o be ame dongo jo likere tamo gare chu pinga. Yes. So en kopino ma abino de yambe ati ready to stand with him as a manager. Ya apo en du dog mi chen ber kay buta jakay ta chela mo longo be BM BMA International. BMA International o yugi do nying ni do te ka tore je pag lungo nying ni di ako moto BMA International be do nying manager ateso gang aso teso gang di polo to ka bor anyona be teso gang tike de neno moro in music merni teso gang nani ye sa manga ti jamu kide neno nyomi ni tike de music ni nae sana pia na nyobi to the studio. You are putting money, itiam your producer sente, itio detecting, itike na video sadi. Take only one video for it. Itike the video achel podi. Aso you attend no wayo ko kano teso gang podi take the video achel ame itwera wode YouTube, itwera searching kumam television diko twera wode ko wode balabe. Video ateso gang no take no detail emi wi yamo sana. So teso gang yamo no wabe podi take the video di achel. Don ali harmony en ber balabe itimu audio soromadi. Check the audios kanyape. Take the audio kanyape. Don neno ni yes sana mwante yamo kidi music ni neno ni tetuwe. Nena na ngodati atele do neno giati ni mado. Giati bala nyo no music. Music no do. Music no. Ikial bala poto kani yoto puro poto Yoto puro poto no ditia pakisi kinti dite mumu kendo neno tie bi iteme do choko da nyinge nyo pien ko di bijoro mado mo kano. Celebrate your everyday with up to 60% off on home appliances. Junior, your everyday delivered. Do tie ko di mora min yang ber bala be ka keto kani. Ebedo ko di mora nyo atwera cheko na chiam amin kanto ke cheko na ko da nyinge chana man muranga ngor aliki di nyo soya mene no tam ni tetuwe te aneno ni tetuwe in music ni amena tamani sawa ni tieno. Anga meto bedo star. You want to be a star? Yeah. Ayo me jo te maro be da chier kanga me to bedo duwe do kare ya te me to be da chier. Go on television wana cheke de ukana pule sawa chela chele da yamu ne be kore nyek tenge timuru wake saber kompia je yangu na lemse ko bedo tiene ukede ko miele to be ni live donani sawa ndo tinu wana te live ni mu kan program te ko gere man lombe use vibes am be ko television cha ko me sawa to moni wige achiel paka ne sawa to miere motieno di wana be kede ju were me pon sa papa ribo kede managers kadi na duon kadi ni mata tegi ni wero wana keti kane nan mere tu ni music wana loke be doke pon. So teso talent ni no ate wor bala talent ni bere talent ber sana
don nan winya bera ko bala be manager ite ko manager aso neno a manager ni no ikon wele kanya pego tie nata manye sawa ne jati ko go jati ni go jogo nante yam nan be teso gang nan tie do kede manager tie manager mi ti jata ngene na bala be videos me wele kanya pego amene ke ko chulo ni go mi ro kana e tie ne audios go e tie no kana bala be chulo ko sete menyo videos go tie nowadays music kana ni stand me bro BM music me stand nan le camera tama music me sani me to standard video therefore quality matter da ko de standard nga director ditie a good director me video aminyo e ko to ero mino tie ndida nan kite ko kedo sete moro bu teso gang da te keto sete music nyuto bala de wundu ti tiunu jiade puro poti dite me to no bala be ko di me chun no ma mamkel gi moro aso dia pide te tiebe teso gang porti mo quality yeah video te quality really yes amena ni porne no bala be jatio ko kana jateni ni go do temite no bala be music ame pore mene no ame teso gang ti wo kene no teso gang kene gene me okituno kene kane bino kana waka do kibini wodo programs that you to mi leko to romino ko to lokono pakana audio me were no dikodong ne wakono i TV station kana me kona ne sana ko to playing in a TV studio tuche do le okete TV station kana so na TV station kan ka do le okete ye nyo aminya to mi to wuje kede were no di wana temete ne ngala be inyaro following beat ne pona chalnadi tie pone moro ini mako system ni moro bino kede kana la sima amaka yes aso kadi podi wante meleke do di yamo man manager ber ko twera nen na wan kame we do tiye ene twera nen yes manager ber nen wan kame we do tiye dini yamane ber kon jome ko tamnyo amini tiye kede budgi tamna nga tiye kede ubene yes kadi ni temete yamo kay lep test jo atinde ni ko kagudu chubere jame dongo da ko jame ngole bina to ya ngone sete so bang no teso jeni jo ajala longo kede sune ko do maro kede sa troni kamera kede music jenji jaiso ne keda talent na kolo tiso one ke ona kwa pon bala only teso ke KUMAM e mor kino se ke otoni bale jatata tungala white mtejo balo mongina mor kina omete music la jiji mo gwela na ma ko support ngade bonda gwela toni oni wo on balo ni la ne ono tesa ne pero na rame music ai ram amte ba ke music do la wojada yes music tejo aso bole kam na koto ngone mor kino si KUMAM e mor kino ananga te music ya balange ganga kodo ngambi mor kikinone ya yes what up we kodo salon no studio echaka taka pela lo muso ke de music lo tete nara bare puputa bongengo olimo ko kwesikere babongo bengo kwenya ka kwesikere babongo bengo limo ko kwesikere babongo bengo kwenya ka kwesikere babongo bengo bongenga lo mengo manga kota kwena jobana jano biyaneta ya ayana wale go continue jomana ama kota kwena ya wala ayame program tilit ye kan au le yam velem kano biro kametuko nena tin teso gang so music was here still ranging out to bring it out very soon. So on the side of video, I heard you hearing telling about videos shooting. How far we gone with the videos shooting? Really, we are really warming to shoot a video. Just few days to come, shall be having like 2 songs at one with their videos plus the audios all will be there live. I just pray that let's have a heart like how Tesoganga said. Let's be together. Let's be connected. Yes. If we connected, we can do everything we want. Yes. And really, I just pray that let's get connected so that we uplift this upcoming one. We are not only focusing in only one, but we need to bring more so that we bring unity in ourselves. Yes. So we need peace and development. Plus, what we are making, we have to shine and make what we have to do in time. I just appreciate you, manager. As a director, this is the music which is coming out. Okay, di podolio no kaboro wuli ber ko pata so gang. Sure, that's so gone. Diamond on the beat. It's Trixie on the beat. Team One Love Music. Diamond.
Trixie on the beat. Kwenye kikosi kere babangu babengo, limo kokosi kere babangu babengo. Kwenye kokosi kere babangu babengo, limo kokosi kere babangu babengo. Kwenye kokosi kere babangu babengo, limo kokosi kere babangu babengo. Kwenye kokosi kere babangu babengo, limo kokosi babangu babengo. Bongenga lomengo manga kota kwena jobana dano lianeta ijalo leso lolo pate awu pasingo keda kachi galo ko baby ya manga kotelika nara lola pakina kera hereka pate loli jabere lolo pate yeah teso go Kwenye kikosi kere babangu babengo, limo kokosi kere babangu babengo. Kwenye kokosi kere babangu babengo, limo kokosi kere babangu babengo. Kwenye kokosi kere babangu babengo, limo kokosi kere babangu babengo. Kwenye kokosi kere babangu babengo, limo kokosi babangu babengo. bongenga lomengo manga kotechele solo street mamsi minedinge lo musi bomuso mamsi kotechele solo street mamsi kotechele nere jongo nere bojo shomo jengo shomo bojo nere jongo nere bojo shomo jongo shomo bojo nerata kusingo banyana kolo konya mami bore yene buda bongo kone ngolope kona bako tengara mkeda kagogo na yena kangedeke nerata kwesi jinete nerata nerata asali ngaregang nerata Kwenye kikosi kere babangu babengo, limo kokosi kere babangu babengo. Kwenye kokosi kere babangu babengo, limo kokosi kere babangu babengo. Kwenye kokosi kere babangu babengo, limo kokosi kere babangu babengo. Kwenye kokosi kere babangu babengo, limo kokosi babangu babengo. alodo nara lomu bengo mama kwena mamene nara lomu bengo balenge ganga lomu bengo jala bongengo manga yengi body man nesengo nara range gangi manga kuriane los tomo pati dami se dansi danga se dansi